Kwa majina naitwa Margaret Muthoni Muthike na nimestuka sana juu ya huyu kijana. Juu huyu kijana alikunywa maji kwangu last minute. Na sikukuwa nikijua atakuja hapa na aingia kwa maji na akufe. Juu ni kijana mdogo na nilistuka sana. Na huyu msichana nikamuona nikasema kweli ni hawa ndio niliwapea maji. Na huyu msichana akaniuliza, "Mama kwani ulinipatia maji dakika ya mwisho? Last minute. Kevin yako wapi?" Nikamwambia pole mtoto wangu Kevin atakuja. Sasa ndio tuliambiwa tuchukue msichana tumpeleke kwa pikipiki ndio abebe aende. Sasa mimi nikastuka sana na nikauliza mimi ni mama na mtoto ameenda. Sasa nitafanya nini? Na sikukuwa nikijua atakuja kwa maji aende. Yeah. Haha korwo ĩtagwo ngumo ya Ngũcĩ na nĩ ndiku mũno ĩko ndiku piũ no anake mo gwĩthamba nĩ methambagĩra wega matena thĩna. Kĩrĩa andũ magĩrĩ kwĩmenyerera mũno thĩinĩ wa ngumo ĩno tondũ hĩndĩ ĩyo tarĩ rũĩ rwahũa ona gũkũ thĩ gũkorwo na ingĩ na mĩri mũndũ angĩthiĩ rĩngĩ athiĩ na kũu thĩ ĩmũnyite guoya na kũgũrũ koguo no magĩrĩ kwĩmenyerera hĩndĩ mũndũ arethambĩra amenyagĩrĩre nĩ ũgwati mũno thĩinĩ wa ngumo ĩno.